Perezida ndamukunda cyane musaba kumbera inshuti ya hari yabona ubutumwa mwifuriza umwaka mushya muhire n'umuryango we Jeannette Kagame. Ikindi n'abanyarwanda muri rusange bose no ku isi yose mbifurije umwaka mushya muhire wa 2021. Ngize amahirwe yo kubonana n'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame, ikintu namusaba kumbera inshuti, nta kindi no kumusaba ibya mirenge ibintu birashira, ikintu namusaba kumbera inshuti. Ikintu nshimira umukuru w'igihugu nuko igihugu kiba kiri mu umutekano uhagije cyangwa se urambye umutekano, cyo kintu cya mbere nshimira umukuru w'igihugu, kandi ngakunda no kuntu yubaha abanyarwanda muri rusange. Ikintu namusaba musaba yuko urubyiruko arabona yuko rimwe twari twarateye tuje imbere, kandi ubu unyurana kubera corona byateye bizamba bisubira inyuma. Twamusaba yuko nyene urubyiruko yuko nk'imishinga nyene tuba twaratanguje myinshi ubu yarasubiye inyuma, nk'amashirahamwe twari twaragiyemo ubu harimo bamwe bagiye batwambura kubera amakorona. Je namushimira cyane kubera yadufashe neza kubera turi n'impunzi, aratwakira kandi atwakirana ikivandimwe, turamushima cyane gose abarundi cyane ahubwo. Reka ni ibisanzwe, ntago nigeze mbwirirwa ngo mburara, nta kibazo afite namusaba, nta kibazo gihari, kandi baranaduhaye n'amafaranga n'abagore barayaduhaye rwose 150, urumva ko baratuzamuye. Ikintu namusaba nuko badushakira urukingo rwa corona. Perezida wacu n'umuyobozi mwiza yadukuye ahantu mu icuraburindi, ubu ngubu ndishimira ko ndiho na famiye yanjye neza. Ikintu nge nifuza ku bwanjye nuko nabona wenda nka gari ya moshi, imihanda irahari, ubufasha numva bwa mbere na mbere. Nanjye ntuye nk'ahantu bita Nyarutarama, ubu bari kudusenyera batubwira ngo ngo twari dutuye mu manegeka, ngo barashaka kutujyana mu Busanza, ariko bakashaka kutujyana tutabishaka. Ku bwanjye rero numva baduhereza nk'amafaranga ugashaka aho ujya, aho umuntu yajya kuba.